Moje ime je Nedim Šabić i ja se bavim online marketingom više od 10 godina. U proteklih 10 godina radio sam u svim segmentima online marketinga i to napokon želim na domaćem tržištu da pokažem. Da u jedan kurs uložim svoje vrijeme i prenesem to znanje na cijelo tržište na Balkanu. Naime, ja sam jako dugo radio u Njemačkoj i stekao znanje u firmama kao što su Audi, Porsche, Bosch i tako dalje i radio za malo veće klijente. Onda sam se 2009. vratio u Bosnu i Hercegovinu i otvorio prvu SEO agenturu u Bosni i Hercegovini. Sada više ne radim nikako za klijente, već samo radim na prodaji digitalnih proizvoda i koristim sve marketing kanale da bih došao do prodaje. Dugo sam tražio nekoga s kim bi mogla biti moguća saradnja za ovakav kurs i kada je se osnovao Hub 387 i nakon toga Akademija 387, bio sam među prvima koji su željeli da održe kurs tu. Eto, sada je došlo vrijeme, pa ćemo na tom kursu o online marketingu pokazati najefektivnije metode koje se koriste trenutno u online marketingu sa standardnim znanjem, znači od početnog nivoa sve do ekspertnog nivoa, dakle sa forama i cavkama koje nećete tek tako lako pronaći na internetu ili općenito u agenturama. Eto, nadam se da se vidimo, mnogo je već sada prijava, pa požurite sa prijavama i uplatama jer vrijeme je zaista novac.